masuk kene mundur. Kemana cantik? Neng, harap wae. Sewa ngaruh kopi. Padangan teh harap wae. Sih, atuh aya libur teh ngoret-ngoret di luar. Aku ngomong. Weh. Ah, Kemana bu? harap wae mulang ah. Bau sok sewa tuh ay. Siapa masa dulu itu majikan teh. Anggar saya tambah kopi, tambah pecin, air kieu kah? Bersihin nyeri kieu lah. Apa pisan? Saya ngajak gaya wae. Aduh Gusti, eta can angges-angges keneh ngarokok teh dipikeun kamu lagi itu. Jang, tuping nih ngarokok wae. Di warung. Ah, ngarokok wae. Nang sarean tah apa majikan edit yang sabaraha. Urang bingis naon ya? Nabung mesti mana? Mesti warung atuh pi. Nih ngarokok teh bako bau atuh nih. Tiga batur atuh. Naon batur? HP Orang sengit. mahal itu mah. Mahal sabaraha. Bejarna mah ratusan ribu, ayeuna mah 17.000 atuh. Nyicil we atuh. Anjir beungut, kabeh teh kecil. Kalau bapak mah ya sengit. Batur oke ngomong ngaliwat teh nya. Mun ibu ngaliwat sengit aya buah-buahan. Aya rasa coklat, teu nih mau bako gitu. Malih mah tukang ngalewat tukang rujak meureun. Bau eta mah nih mulek wae. Anjir kayak itu lah nih rungsing. Ini di bejaan teh nya. Si tulis mah kitu wae. Kali teh orang deh. Yang ngarokok ge diulah-ulah wae. Mau liburan sakola. Gawe penting seureuk urang geus sakola kene. Yang kafe teh mah kumaha coba. Ayo. Kali itu heula. Barudak belum pape. Ngarokok bako ge mah tak jadi omong ku pamajikan mah. Emang mau ngarokok pape orang langsung banget orang tampan langsung si vokalis nyanyi dirgat pakeung sama kayak pape tapi gue yang ngobulok itu di mereka dia tanya Lalu saya libet dia ngapain? Ada duit naon eta? Dia panilamun. Ini udah ucup kom. Oh. tadi ada pape Iya. di sabarahan Rupi-rupi ah. ya ada 200 300. eta mensiona di mana Kayak di ucup kom. Ucup kom lengkap Pak. Dek aksesoris HP, dek headset. Pokoknya coba lah speaker halus ah. murah tuh tadi itu Halus murah. Pasti dari dijangkau lah. ayo di bawah mah aya teh Duka teh terang-terang. Namun gitu. badai meser Ya itu ucup kom. Ini ucup kom lengkap Kak.
Yo, mau tak? Ya, yuk. Amor mau. Hah? Halo Gusti, kenaon? Apa? Kita mau foto-foto. Ini foto. Ya, iya mah papejang relengit atuh. Mah papejang. Bejoan. Mana bejoan? Tapi iya teh geus membalikan yang api tuh tingali. Kembali na poplok. Tapi Di handphone langsung ngeluarkan. Kembali na poplok. Anjir, poplok buru. Palit. Yang nonton subscribe dulu.